pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela prva tekma drugega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Stožicah se bosta pomerili ekipi domačega Brava in Mure. Janželjkoviča Četa potem pokazala, da smo se motili, zdaj pa krasna priložnost za Muro, na mestu pa Uroš Likar. Pri Muri pa očitno Ivan Kurtušič zelo resno računa na Sana v kazenski prostor, tole je zanimivo. Znova lepa priložnost za Sobočane, Dario Vizinger je bil, Jakšič, Babula. Venust, Babula, Stanković, Jakoslav Stanković, gol! Jakob Stanković, 36. minuta, prvič po decembru polno. Jakoslav Stanković. In tako je stekel objem Alešu Arnolu. Selan proti Pečarju, Jakupović na desno, Jakšič, Nemanja, Jakšič za strela! Brani Strajnar, potem iz odbitka Jakoslav Stanković, toda prek vrat. Kasalo je sicer na zadnje igral za Beltince, tule pa je Jakupović, Aldin Jakupović preigrava, vrata so prazna in gol! Aldin Jakupović do prvenca med elito, 60. minuta, Bravo je podvojil prednost. Hladen kot špricar je bil Aldin Jakupović, ko je prišel do soočenja s Strajnarjem, lepo ga je obšel in potem žogo suvereno potisnil v prazno mrežo. Maraša ni uspel ukrasti žoge, Jakšič za Jakupovića, sicer diši po ofsajdu, Jakupović je sam nesebična podaja do Pečarjev, Strajnar izjemno, kot za Bravo, očitno ni bilo prepovedanega položaja. No, Martin Pečar pa bi to moral pospraviti v mrežo. Ni veliko rešitev za Pečarja, ki zdaj vodi to akcijo, poiskal je Babulaja, Babula, ukrasno Selan, zgrešil je Beno Selan. Tole je bila zaključna žoga za Šiškarje. Kazen pa ne bo seveda odločilno vplivala na preostanek obračuna. Stanković dal v napadu, Jakoslav Stanković, vratnica Jakoslava Stankovića. Zelo razpoloženje običajno na obračuni z Muro. Stanković na levo, Jakupović, nova krasna zavrnjena žoga, Gidado pa, oziroma Babula pa mimo desne vratnice. Je uspelo po dobri akciji Kasala, Fat Sana, Kasalo znova, tu je Glavan, tole je zanimivo, brani Uroš Likar. Pa bi lahko dobili dramo, če bi bili Sobočani malce natančnejši ob tem zaključku. Aleš Arnol, v grobem bi lahko dejali, da je bil prvi polčas precej izenačen, v drugem delu pa ste vsaj po mojem videnju demonstrirali premoč nad nasprotnikom, prišli dokaj do suverene zmage. Vaši vtisi? Ja, zelo lepo ste povedali, se strinjam. Jaz mislim, da je bilo ključno, da smo v drugem polčasu v organizaciji igre nasprotnika res močno omejili in ga omejili samo na dolge žoge. Posledično je bilo veliko teh drugih žog in mi smo bili danes bistveno bolj natančni v tem polproti napadu, tudi v počasnem napadu.
bistveno bolj natančni. Res je, mislim, da smo sprožili 23 strelov, 11 v okvir in imeli poleg doseženih zadetkov še res lepe situacije, katere je branil vratar, smo zadeli okvir. Tako da s tem napadalnim delom smo lahko izjemno zadovoljni. Zavedali smo se, da je Mura čvrsta ekipa, da je na tem igrišču pokazala dobro predstavo proti Olimpiji in da bojo tukaj najprej pomembni duel, kompaktnost, potem bo prišlo do taktičnega dela. In danes se nam je tako odpeljalo, da smo v bistvu začeli zelo dobro v duelu, zelo dobro v kompaktnosti, potem pa ta taktični del prilagodili glede na to, kar je nasprotnik počel in tam naredili veliko premoč. Danes se je težko izogniti temu, da damo poudarek tudi na dva posameznika. Najprej za Jakoslava Stankovića. Prvič po decembru je dosegel gol v prvi ligi. Kako pomembno je to zanj? Ja, predvsem z strelom iz razdalje. To je nekaj, kar se ukvarjava na treningu pogosto in je na treningu že bistveno bolj stabilen. Res napreduje, ima zelo eksploziven strel, tudi na malem prostoru ga lahko koristi, ampak na tekmi nekako je imel veliko krizo. Ravno v tem tednu smo ogromno govorili na to temo, ogromno smo ga bodrili, da si še vedno upa s strelom nadaljevati in danes smo bili vsi izredno veseli zanj, da je zabil. Verjamem pa, da ste bili zelo presenečeni, ko je iz tistega položaja zadev. Ja, sigurno, ampak prepričan sem bil, da bo to zanj prišlo, zato ker preprosto vlaga ogromno energije, potrpežljiv je in ne odneha in jaz verjamem, da če hodiš po taki poti slej ko prej, te nagradi. Impresivna pa je bila tudi predstava Aldina Jakupovića, dosegel je gol, pa ustvaril še 3 res lepe priložnosti, na koncu še akrobatski vložek, je potrkal na vrata prve enajsterice. Ja, glejte, jaz sem za Aldina zelo vesel, zato ker že na treningu, v trenutku, ko sem ga kot trener začutil, kot igralca na igrišču, vidim v njem visok potencial. Gre za izredno mladega fanta, gre za točno profil igralca, ki ga iščemo, mlade fante z visokim potencialom, ki potrebuje okolje, kjer se vzamemo čas za razvoj. In najprej smo veseli, da je pri nas, ampak strelske kvalitete je kazal že kot mlad. In tudi na treningu v bistvu je zelo hitro povzel naš način igre, jaz mislim, da mu zelo ustreza. Zdaj, da bi rekel, kdaj bo potrkal, zakaj ne, če je igralec kvaliteten, pri nas prične tekmo, tudi če je izredno mlad, ampak mislim, da je za njega zelo pomembno. Poleg tega, kar smo videli danes, je tudi ogromno rezerve v njegovi igri, kjer lahko svoj talent še bolj koristi in pri teh letih mora biti to tista koncentracija, na katero se mora koncentrirati on in mi, da ga spravimo še na višji nivo. Vemo, kakšen je nekako moto tega kluba, da je želja, da vsako sezono nekako nadgradite uspeh. Kaj konkretno so cilji v tej sezoni? Ja, če ste tudi videli kader, ni skrivnosti, smo izredno ozki z, bi rekel, članskimi igralci, veliko število igralcev lahko nastopi še za mladinsko ekipo, tako da zelo pomembno bo, kako bomo uspeli zaključiti prestopni rok. Tukaj ne želimo početi nič na silo, kar je seveda za trenerja v tem trenutku v začetku sezone bistveno težje, ampak takšna je klubska politika in to je potrebno spoštovati. Ampak najprej moramo do 7. septembra si vzeti čas, potegniti dobre poteze v sestavi ekipe. Seveda upoštevamo tudi to, da bo vedno prostor za mlade slovenske igralce. Ko bomo vse to zaključili, potem bomo videli, kakšen je temelj, kakšna je osnova, na podlagi katere lahko napovedujemo rezultat. Verjetno torej lahko pričakujemo nekaj prihodov, na katerih pozicijah pa se morate najbolj okrepiti? Sigurno v zadnji liniji, nekaj širine zmanjka v zadnji liniji, tudi iz narave tega, ker pač mlajši igralci težje debitirajo na položajih v zadnji liniji, ker je večja odgovornost, kar se tiče rezultata. To je prva stvar in pa tudi v napadalnem delu. Moramo vedeti, da lansko leto smo imeli izredno malo poškodb, samo Matic, tokrat je pa že Matic prvi odsotni, tako da praktično so na teh igralnih mestih menjave že izredno mladi fantje, tako da tukaj neke širine iščemo in pa seveda za vse igralce z dodano vrednostjo, s kvaliteto, ki bi lahko ekipi dodali nekaj in ki bi šli v naš koncept. Ivan Kurtušič, z vaše strani zelo spodobna igra v prvem polčasu, pripravili ste si 2 zelo zreli priložnosti, najlepšo je zagotovo imel Borna Proleta, potem pa preobrat. V drugem polčasu pa se nekako zdelo, da ni bilo pravega odgovora z vaše strani, da je bila tudi igra nekoliko preveč enolična, monotona. Kakšni so vaši vtisi? Znate kako, kad ne date gol u prvom poluvremenu iz onakve 3 situacije, da kažemo da su to 300% i budete kažnjeni opet nekim Eurogolom iz ničega protivnika sa šutom od 20 metara, onda utakmica ode u nekom drugom smeru u kom ne treba da ode. Onda smo drugo poluvreme probali nešto da promenimo, da izjednačimo i u nekom tom periodu dok se protivnik branio, poklonili smo im i drugi gol. I onda jednostavno poslije toga više nema povratka protiv ovakvih iskusnih ekipa kao što je
bravo i uigranih i koji su dugo zajedno, oni su znali to da se čuvaju do kraja pametno, opet smo imali 1, 2, 3 situacije, ali malo je to. Malo je to da bi uzeli 3 boda ovde ili da bi uzeli bod, očigledno da je bilo malo. Ne mogu zamerim ništa momcima na volji, na želji, na htenju, na borbi, ali mi moramo da damo golove. Utakmice se pobeđuju, ako date go, ako ne date go, a protivnik da go, onda je normalno da izgubite. 2 poraza, tudi brez doseženega zadetka. Še enkrat ste vseeno videli določene pozitivne smernice na teh 2 preizkušnjah? A znate kako, izgubili smo 2 utakmice, ali na oba ta gostovanja nismo bili ekipa koja se ništa nije pitala na terenu i to je nešto pozitivno. Negativno je što iz 2 utakmice imamo 0 bodova i što nismo dali ni 1 go. A imali smo sigurno barem 6 situacija gdje smo morali da damo bar 1 go u te 2 utakmice. Tako da to su neke stvari koje mi moramo da rešimo što pre, jer utakmice, opet ponavljam, se pobeđuju ako date go. Ako ne iskoristite svoje šanse i protivnik iskoristi svoju prvu šansu, onda ta utakmica ode u nekom drugom smeru i onda to više nije to. Naslednji teden vas čaka prva domača tekma, v Fazaneriju prihaja Aluminij. Kaj bo potrebno do takrat popraviti oziroma nadgraditi? Pa evo, mogu samo da zahvalim navijačima. Evo, videli ste, mislim da posle dugo vremena smo imali navijača ovde koji su došli da nas bodre u Ljubljanu. Žao mi je zbog njih što nismo pobedili, što nismo uzeli barem i bod, što nismo ih obradovali, ali drago mi je što se nešto pozitivno u tom smeru dešava u klubu i jednostavno svi osjećaju da mi to želimo nešto da uradimo i da promenimo i da to bude na bolje. Domaći teren je druga neka priča, Fazanerija, ako ima ljudi, ako ima publike, ako ima energije. Ovo naša ekipa, gde smo mi prosek godina možda malo preko 20 trenutno u ekipi, danas u rosteru, znači malo preko 20 godina, prosek je mlada, poletna, trebaju vremena, trebaju energije s tribine i radit ćemo sigurno cele nedelje da probamo što bolje se spremimo za Aluminij. Čeka nas opet jedna teška utakmica, ali jednostavno sad se već postavlja imperativ da moramo da uzmemo bodove. Res zelo mlada ekipa, v njej tudi številni mladinci, ki so danes dobili priložnost. Kaj to pove? Kaj je cilj Mure v tej sezoni? Pa gledajte, cilj Mure u ovoj sezoni svi znamo, znači da izbegnemo borbu za opstanak. To je cilj Mure i da promocija mladih igrača. To je bio cilj kluba i to je ono čega se mi držimo. Da, mi imamo verovatno najmlađu ekipu u ligi, sigurno. Kažem vam, prosek godina danas u rosteru našim malo preko 20. To je isuviše mlado, sigurno, ali mi se ne plašimo tog izazova. Mi igramo fudbal, kao što vidite, mi imamo šanse, mi se nosimo sa protivnicima. Ali onda dođu te neke situacije gde mi jednostavno napravimo neke početničke greške, kao sad kod ovog drugog gola koji smo poklenili bravo. I na ovim utakmicama kad vi to uradite kao da je to omladinski fudbal, vi platite visoku cenu. I to je nešto čega ja opet kažem i ponavljam, uvek sam rekao, moramo da istrajemo na tom putu da bi dobili na kraju ono što hoćemo. Jakoslav Stanković, iskrene čestitke za zmago. V prvem polčasu ste sicer Muri dopustili 2 lepi priložnosti, ampak na koncu je prišlo do zasuka in zdi se, da ste kar suvereno prišli do zmage, brez pretiranega naprezanja oziroma brez težav. Pa ja, imeli so tudi oni šans, na srečo niso izkoristili. Imeli smo mi tudi preveč šans, mogli bi več izkoristiti. Držali smo se nekih osnov. Igrali smo ekipno, upali smo si igrati, dobro smo se branili, tako da vse je šlo po planu in hvala Bogu 3 pike ostale doma. Prvič po decembru ste merili v polno v prvi slovenski nogometni ligi. Verjamem, da ste bili zelo lačni golov in danes ste to lahko na nek način potešili. Res prekrasen gol. Res je, samo upam, da se bo tako nadaljeval, da se zdaj ne ostal. Naslednji teden vas čaka obračun v Ajdovščini. Vaša napoved? Ma ni napovedi, jaz sam rekel bom, da se moramo držati osnov, kar delamo. Ne smemo se bati igrati, moramo si upati igrati, kot smo to danes pokazali, da lahko. Tako da mislim, da če se bomo tega držali, da se nimamo kaj bati. Tomislav Glavan, že z vašim trenerjem sva ugotavljala, da ste v prvem polčasu pustili dober vtis, potem pa v nadaljevanju nekako popustili. Kaj je bilo po vašem mnenju narobe, kaj je zmanjkalo Muri za pozitivan rezultat? Pa da, u pravu ste. U prvoj minuti mislim da ekipa je ušla jako dobro, imali smo plan, taktiku kako igrati od početka. I da, slažem se, u drugo poluvreme smo ušli u neki mali grč, prvi 15 minuta, onda smo primili taj neki drugi gol, neke, ajmo reći, nesreće. Nisu bili najbolje, nismo najbolje reagirali na tu drugu loptu. I da, i na kraju smo opet, mislim, zadnjih 20 minuta bili opet bolja momčad, ali na sreću ta lopta ne želi ući trenutno, ali imamo sad za tjedan dana utakmicu da skupimo glave i ispred domaće navijače da 100% od sebe. Ivan Kurtušič je zelo konkretno dejal, da je cilj Mure v tej sezoni obstanek med elito. Kako pa vi gledate na to, kakšne so vaše ambicije? Morda mislite, da lahko Mura doseže tudi kaj več od tega? Pa da, trener radi jako dobro posao s nama. Mi smo jedna jako mlada momčad.
ali imamo karakter. Ja mislim da nećemo mi samo tako biti u borbu za ostanak, mi ćemo dati 100% od sebe. Ja mislim da svaka ekipa kod nas želi pobijediti, će mora dati 100% od sebe i nijedna ekipa neće samo tako nas pobijediti.